جدا ji parêzgehên dinên Herêma Kurdistanê li parêzgeha Duhokê tûjbûyên nexweşiya Penceşêrê berdewam gazin de li ser kêmiya dermanan û nebûna Amêrê tîşkî ji bo çareserkirina vê nexweşiyê hene. Di demekê da ku zortirîn rêja aware û penaberan li vê parêzgehê xwe cihin. خودی یک جام بخوا حوجه نبیه بس نسخ حوجه بني ما مدبينا ما هي دف ما ريد كن هوليري ريد كن مثلا عندك جرى شران قاجيني نبي هرنا الشعر بلي بينا چونه فحص ماجی ویری چکر ناجح ندارکت ام چونه ترکی گوته ما فتین هی وگ مینن هی وگ اسناش یوم مینن بعیالی خاصات ما چک ما فرق سلیمانی شنی ش ویدیو هادی ش ویدیو چه هات رأسا از داخل کردم گوته هادی تهنیفین Rêkxeraweka xêrxazî heşt Amêrên dana çareseriyê ji bo tûjbûyên Penceşêrê dabîn diket ku pêştir ev Amêre li Duhokê nebûyne. Lê taybetmendên vê nexweşiyê ji bilî dabînkirina Amêreyên piştgirîn û çareseriyê amajê dikin ku wan pêtivî bi dermanên vê nexweşiyê heye. امشین هشت واشوا آمیرا پیدا کن کل دیف داخازی دو روابر سنتریجین بوده و دی گلک آریشته وانا چهار سعیت و هری کاریت مد بردوامن بو پیدا کردن کلوپلو پتیویت پزشکی بو سنتریجین و بطیبتی ازارو که نخوش پنجشیری. پتیویا ما درمانت کیمیایی گلک از دبی هرچند بومت این دابین کردنش ریکا وزارت صحه و کردستان و بعض بر زیاده بونا نخوشا گلجارا ما پتیوی درمانت کیمیایی بن و درمان کیمت بن نوکه ما گلک پتیوی درمانت کیمیایی هنر بوم بین دابین کرد. Li parêzgeha Duhokê 194 zarokên tûjbûyên nexweşiya Penceşêrê hene û di sala 2016 da 27 halet hatîne tûmarkirin. Aliyên saxlemî jî pêşbînî dikin ku ev rêje li demên bihê da zêdetir bibe ji ber hatina awareyên bajarê Mosul. Hem xelkê vê parêzgehê hem jî awareyên tûjbûyên vê nexweşiyê naçar dibin ji bo çareseriyê biçine parêzgeha Hewlêrê û Silêmaniyê. Daxazî jî ji bo dabînkirina van dermanan jî berdewam in. Lê tanha jî tinê daxaziye di cêbecêkirinê da jî weke pêwîst li gorî nexweş dibêjin û kes û karên wan nahête dîtin. Dilşad Hîmû, NRT Duhok.